I lepo želim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas ću vam reći zašto Boruto zove Mitsukija moje sunce. Prije samog početka videa želio bih da vam kažem nekoliko stvari. Kao prvo, srećna nova godina svima i nadam se da ste se lepo proveli za novu godinu. Također želim da vam poželim sve najbolje za nadolazeće praznike i također želim da se izvinim zato što nije bilo neko vrijeme videa, zato što sam imao neke probleme i nisam stigao da snimam. Tako da eto, obećao sam da upload, nisam to ispunio jer, kao što rekao, nisam stigao da snimam. Tako da evo, sada će biti malo redovnije videi, tako da hajde da krenemo na sam video. Kada se Mitsuki pojavio, on je od tada bio veoma tajanstven i oslovljavao je Boruta sa moje sunce. To i dalje radi. Prošla epizoda Boruta je bila posvećena samo Mitsukiju. I znamo da je Mitsuki od loga ukrao neku komoru u kojoj je bila Borutova slika i on je od tada Boruta počeo da zove moje sunce. Po tome vidimo da je Mitsuki stvoren da bi na neki način štitio Boruta. Mitsuki je mesec i kao mesec Mitsuki želi da širi svetlost sunca na zemlju. Znamo da mesec ne svetli, već da on odbija svetlost sunca na zemlju. I to Mitsuki želi da uradi sa Borutovim svetlom. Ako niste razumeli, nisam ni ja razumeo prvi put, ali uglavnom Mitsuki želi da pomogne Borutu da proširi mir na zemlji, kao što mesec pomaže suncu da proširi svetlost. Također, Mitsuki je rekao da želi da radi sve što i Boruto radi. Mitsuki će se boriti za Boruta, makar ga to koštalo života, kao što smo vidjeli i na Genin ispitima. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da se svidao. Ukoliko jeste, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal i uključite notifikacije. Također, šerujte ovaj video da bi što više ljudi vidjelo za njega i do sljedećeg videa. Pozdravlja vas Balkanski Učiha.